Iela tu ele nei tai au fo, nei tai au manuia, nei whaitai au fia. Whātalo whātua i le susunga le whawhenga fo mai, mal whatua. Ia e mai se lawa le mamalu tatu e kale sie le nei tai au fo. It's an exercise o te whemana o e whai le nei tai au ai tatu le ia mata. I want you to close your eyes. Hoi ini o mata. Mana vai te tonu. Mana vai whafo. Breathe in again. And then let it out. Hoi ini peo mata. Thank God for the breath of life. God literally put his breath in our lungs to set us free from whatever was holding us back and filled us with his spirit. So this beautiful morning we are alive because of the breath that the Lord has poured into our lungs. For my list alamo se laulu masfulu, alone foi peono, fapia. Ia vivi atu I le ali o mea uma lava e manava. Ia oto vivi atu I le ali. Let everything that breathes sing praises to the Lord. So nei tai awa watu tato vi inga I le atua. Whawhetai a te ilo na lofa wano na angalele. I le ngatai ai tato lava. Au ainga. O wo. Mai eo masani. Vivi atu I le atua. I lo nofo, lo tulai, si CEO pa ao. Fo ia tia te ia le vi inga. O nolo na lo fongo na ngalele o telele mo tatou na fana. That's
know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Tapu inga I le tua. Le nofo I le melilo o iai le sisi ese. E mau o ia le poolo o le ona le malosi malawa. La tatu tatalo, let us pray. Whamanatu mai le whaisalamo I ai mātou le neitai ao. A mātou o fie mātou te o I le melilo o iai lau fio. E maualo mātou malosi. Me leo o talapu pui o lo malu pa ia e o whane lau whanau I le nei melilo. O mai alo malosi mātou te malolosi I le niwai aso o amatena. Loving and precious God, we are gathered on these hallowed grounds, seeking your will, discerning your vision for us. We pray that you come to us, that you clarify your vision for us this week, so we may live accordingly. In your name we pray. Amen. La tātou amata nei sa ninga I le pese te inai tātou le special choir pese fit skultolu e le lofo Yesu.
us pray. Nana manava lava o le ea i o mātou po me Isu. O na mātou i loa i lea o le ola o lo ia i mātou e le mai a mātou. Ato e manava le isi manava o na mātou la ngona i lea. Le ola o lo ia i mātou o le mea ulofa mai la ufi. Ato e manava o na tolu le tangata o na i loa rola ia ma mauti noa. Whapei o na ofo i na mai wha mea lofa e la ufio le ola i le tangata. E whape fo i o na tatau na toi ofo i na atu i nisi. Le ola i malosi. Ina i manui ai nisi o wā o le mafuanga le nā o mātou mawai. Le nei tai ao i le usu mai o lo nuu malau e kalesia i lo whale tāpuai. Mātou tio mai e ta pena o mātou tangata ngā rurue. Le whatufunga o mātou langona ma manatu. Le whasausa o le sese na sese ai i mātou le lava yaso. O le mātou tatalo le li i e whesoa soani mai i ai mātou. Iau ngā mātou pespesenga whaitau ngā tusi ma talo talonga. E tu whawhangu mai e i ai mātou le nei upu moni. O la ufio o le atua e te tau na tāpo ia. O le atua o atua. O le atua e tele o na suafa. E tau mawhaile tangata e wha suafa i nai la ufio. Ina ia whaingofia o na ofi i lona manatu pumoho. Na ia whaingofia o na ieise o winga o la ufio i o mātou tausanga e fitu se furu a valu se furu o na o le malosi. Le mafuanga le nā o mātou o mai ai i lo whale tāpua i le nei aso. Mātou masani o na whai amatanga o vai aso te tasi. O le mātou tatalo le li ia whatufunga ina o mātou tangata. A mātou mawhawhau i upu o fionga. A mātou whaitawina i upu o mātou pese ma mātou langi na aiwi inga o lau fio. Ia ngoto ifo ia i mātou le nai loa le li i. Oe o le tua au i mātou o tangata. Oe e whapavau no walofa. I mātou e tua oilo mātou o lofa. Sola o mātou manatu, mo o foi o mātou langona. O lau fio e utu iai e le ngata o mātou langona, o longa o le tupulanga ma le tupulanga. Whape foi tupulanga o lo whai mai le lumanani. Mafu angal nā mātou tio mai ai nei whale i lewa yaso ma lewa yaso. Wa o oio le atua te tau na tapu ia. We come here to thank you, to give you praises, to honor your name. But we're very clear that we're here because we must. It gives us a purpose. In a life that's without purpose. It gives us something to live up to in a life that has so many things that are taking our attention away from that which is important. We come here so we can discern eternity and touch the garment of your dress in a life that's finite, that's given, and that's constricted by time and space. And we know in the process of doing that, our ancestors in the faith have found your grace to be empowering, and it also gave them purpose. They've committed to our canon some of the stories, their experiences of your spirit in years past.
And as we read about the stories of our faith, we know what you have done in the past. And it is our prayer that you continue to do that during our time. And to the extent that we get to contribute, would your Spirit allow us to do that in a meaningful way. Tele mea mātou te whawhtai atua I lau whio. Lava yaso yo na whiau mga luenga. E te ape mrisala lau olo nuu malau e kalesia. E mātou whamawai atu I lau o ona kereti maletina. Ngā luenga whaitele mga luenga whaiteito tasi. Due to mātou te tono lo maketi whapefo I te tono lau e kalesia. O ia me uma mātou te si ia tuaila vi inga ma whaftai I a te oe. Whenga malanga sa whenga iai nisi I vai aso o mawai. Me se fwoi malanga o lo whengai mai la tau le ne vai aso. O mātou te talo leri I. Vatu la mātou whaftai I a te oe. O wawe e le tu una I mātou. Mātou whalongolongo fo I mea o te tupu I lo mātou o tunu. Na mātou I loa I lele ao lau fio. Tongu whai e whasako lo mātou sā. Au maini taita ina lo mātou o tunu. Ia malanga fo I manatu I tangata nuku taito tasi. Wa o laula wāwhio e te le whaali na o se tangata e tō tasi. A te whaali mo tangata una. Tu whatesinga o mātou esenga mo mātou manatu taito tasi. I le file mua o lau fio malalo le fua o lau e kalesia. Nā manuia ai lo mātou e tunu I nei. Ia whapefo I o mātou tangata o whai malo I le nei malo o Amerika. O mātou whaaftai ai lau fio no lo lea tu lafo ina o lo nuu ma lau e kalesia. Te māma tina mātutua. Se o lava I tupulanga taravou. Mātou wa aia tu foi o whengai te maiti. A lato whainga malolonga I le nei vai tau. O mātou manuia manatua I le nganga whaaftai no le tu lafo ina o I lato. Le nā vai tu uanga. O le mātou talo le li ia I au ngāle malolonga. Whaima wala e mawai lo lato malosi. Langai o lato manatu. Wafo I le nei vaitu uanga o le asoso. Na mātou stalo le li ia mo I latou lo whainga malanga I le nei aso. Se I lofa le li ia ma mafutaina lo mātou tō ese. Ma me o mele aso mātou te mafuta ai. Ia le vi inga I lau fio le whaititi. Whaaftaina lo tuspa ia. Lo mātou whaitau fau ia I le taimi ma le taimi. I wilawa o se kānona ua tele tausanga o tatia. Au te mi umalawa mātou te whaitau fau I ai. Te mi umalawa mātou te tau mawhaie a palaia o onga I o mātou tangata onga wale. Ona tangata fau ai leo I mātou mautu whamanuianga fau a lau fio. I o mātou tangata ngā rurue. I mātou talo I whapeina ona e whaia le nei tāpo inga malasamina. O te leina I lo malo I o mātou tangata. Ia ai maise fo I lau e kalesia lau tele. Whaaftai ona lo mea lofo le nganga pa ia. Mātou te le mautinoa le I ai. Au le mea lofa o mātou mautinoa ne e a fio I le langi e tuku I ai mātou. Ma o lo sili na lata mai I ai mātou na I lo le manava. O le mātou talo le li ie. A mātou o mai te mi panga noa whapenei. A mo I ini o mātou mata ma whaasifo ato mātou mauli I lau fio. Ia mātou la mona lava le feta lai mai o lo nganga pa ia. Ne ia mili ua I le nganga pa ia o lau fio mo mātou o nganga taito tasi. Ma wailo mātou malosi mātou teo atu I le lorangi I le neva yaso. Ma moli mau I le lofa malanga le leo lau fio. Whaaftaina lau e kalesia watia e tangata. Whaima ainga mātou te nonofo ai le nei larolangi le tūmau. O mātou te talo le li ie I maua I mātou
le whaatufunganga e mawhaiai o na mātou whaaua wina, le nei whalapu putonga, le nei au lotu, le kalesia keresiano katoliko le lorangi au ina ia utu ia ile tala le leia lau fio. O mātou talo le li ia na ia langa fo i tupu langa tala vau le mātou atunu. Tutupu maola i le nei atunu ese o Amerika. E iai fura lātou tiute. Ilo lātou nafa. Ilo lātou obligation e wha au wau ai le nei tala. Wau le tala e manuia ai i lātou. Sa manuia ai o mātou tua a. E wha penafo i una manuia ai le lololangi ne e whai. A leila se upu i o mātou mutu wha auta ua loan e si la fia mamau mai o mātou mafu whauna. Mātou talo le li ie ne e iai mātou le manuia o la o fio. Le ala wale me vesi o le lololangi. Le hafo i le tau mai o tala i tau o mawhiwaiwai e inga. Ia file mō bea i mātou ina o mātou mautinoa. E pule ao la o fio. I ulawa i malo le lololangi e whana o malawa i latou. Ale malo la o fio. Le pule whatupu o loa nganga pa ia nganga o tangata teito tasi. Le malo maila vai le vavau o le ao o tulawa i le whakavau. Le mātou te talo i au ngā mātou sauninga matapo inga e peo le neitai ao. Whaawo wina i ngā ruenga o lo malo. I tutono o mātou tangata ngā mtua. Mātou matua matuina atu i lumo la o fio. Ilo o ona kereti ma i vonga na mātou mafuta. Le lava yaso o mawai. O ia i teimi whaingatā. Mātou talo leli i e whamawhanawhana i le tina. E maise le tāpo inga le kalesia mo le whiwanga. A atili mai ai mātou leli i o le unga lava le nā i mātou. Mafu anga le nā e te pena i le tangata. Te pena i le teimi i o mai ei le wala au o lona matai. A o lona malue bea. Nāla mātou te talo whai tele ta mā. Tu nātu whatasi ma te talo lilo al tangata te to tasi. Me o lo atu ngalu ai o mātou loto ma manatu. O nā o lau o fio lava e ave iai. Si e ta lia mai lele ie. Me o maia whaariali se tali o mātou te talo lilo. Mātou te file muai le newa yaso. Le suafo Yesu ke riso lo mātou li i ma lo mātou whaola. O mātou wole mawala awa tuai. Amen. Amen.
We ask that you receive our offering as a token of our appreciation. Give us this idea that it's good to give, better to give than to receive. We pray this in your name. Amen. If you ngale tuala tato whaitawina, ole malia ma rekol mta upoyono, our reading this morning is taken from the book of Mark, Gospel of Mark, chapter 6. We'll be reading responsively in Samoan verses 45 to 56. Ma leko e honor fe upu e fasfu lima. Fa paumaila fe upu e lima spuruano la tato fe tau fe na fulafua iai. Ona una ina lea Yesu na soko e o i le waa. Mamua atu I peta saita I lisi tu o le vai. Asa iona whaatu ua ina tangata. E po ane ua I le o ngā tutono o le vai le waa. A o iuta pea Yesu. Wilo atu ia I latou o lo savali I lunga o le vai. Na manatu ai leo I latou o se itu. Na ala langa ai leo I latou. Liwa tu o ia I tutono o le waa. Na malu ai leo le matani. Na matua ofo leo I latou. O atu I latou I le isi tu vai. Na tuta atu lea I le nuku o Kenesareta. Ona tau whetuli atu leo I latou mai I tu uma. Ma te siki ane tangata mamai ia te ia I
mea sa maliu atu iai. Ia te le maile atu e ala tātou whaitau ma whaamolongo I upola nā whionga pa ia. Tuma watu pe ia te ialo na lava viina. E ale tu lava. Le upu whiwhilia e whai mā tātou matua. Tusina tātou whaitawina. Whaupe tōs futasi. Mareko e ono whaupe tōs futasi. Whitalenga le li I tātou o ia tau lava o I tātou I se mea tu fua. Se I whaisina malolonga. Tātou o ia na I tātou I se mea tu fua. Se I whaisina malolonga. O le manatu o tu, o le malolonga o le vaifufo mo tātou o nganga. O le malolonga o le vaifufo mo tātou o nganga. Pe o le tino a ia e ngalue. One of the differences between God and humans is this idea of limitations, which can only be found not in God, but in the human experience. We're limited. We're confined by time and space. Now, over the generations, we've pushed that envelope. We've pushed that envelope. Now, what is happening here in Long Beach can be seen and heard through technology elsewhere. So we're beginning to chip away at those limitations. But that's the reason why we have a God that doesn't limit itself. It's a God that's worthy of praise. Any God that's limited is a God not worthy of praise. We know that to be a fact. In fact, all throughout the years, whenever human society and civilization worship a God, that ends up being limited, that God is no longer worshipped. So our text this morning talks about the busyness of people and how Jesus wanted his people to pay attention to this idea of sabbatical, of Shabbat, of malolonga. God said this is good for the soul. Now, if you've been paying attention to part of the series, we've gone through a lot of the Markian stories of Jesus healing people, right? We remember a few Sundays ago, Jesus was on his way to heal the daughter of Jairus. And on his way there, another woman wanted healing. That's the kind of life that Jesus was subjected to, not unlike 21st century contemporary America. Ese le pisi o datou I ngā luenga o lo whai. Ta ilua ngā luenga istangata. O ngā lulu uma le tina male tama ina ia tuwhatasi se tupe whawhanga e meti. E whetau le lei lawa le apopo I ngā lele I ona so na whai lua awhe tau sanga tau ai. Male tūlanga lero e tātou. We need these Shabbat
We need these quiet places. We need to get away from the busyness of the day-to-day so we can worship God. Se mana yo fufutanga leo le sapati. Bisi le tangata yana fe au mga luenga. Ai o mai lo lava i aso le nei. O le aso ua ko pano e mafo fau e le tangata i le tua. A tatou wa aile talan tatou whaitawina. O na tatou i loa ai leo nai sa mai sa o le meta o le sapati. Whamaile li i tatou o ese na i tatou. So one of the characteristics of Shabbat or Sapati is that it's done in a very small circle. You can't have a Shabbat that's 1,000 people. You can't have a Shabbat that's 100 people. Even some of our extended families, when they have these family reunions, they're not Shabbats. Ele me faina fai ese malolonga ona to tele. Fameleli o mai se tatou o ese na i tatou. Ono winga o le malolonga o se me fai e pumo. Ia tatou mai taula i tangata na e fia sfu lua tangata maleli. O to tele foi tatou i. To tele tatou le poto i le ma faina fai se sapati i. Ese alanga le pumo mo ona wa. So le mena te taua ona mafofau o e vavai ese se pumo mo. E fai e lau malolonga. The idea of rest or sabbatical that Jesus advocated can only be done in small circles. There were 12 of them, 13 of them that day when he made the request, let's get away. Let's get away from the busyness of life and let's go to our little quiet spot so we can be ourselves. It's almost like a trust circle. If you don't have a trust circle, you need to get one. I think it's therapeutic. It's part of your antidote for living in America, living in a place where it's always dinging, right? People DM you. Gone are those layers. You can just talk directly to somebody using their phone. So remember mona na o le me faile pumo o le malolonga. Ia atato wa ile tala mo mo na faile polo inga leleli. Tato o ese ona o ese rola ia. Afa me ta muli atu tangata. Muli atu tangata. Ia ona tulo le li ima fai atu rana o mai tangata ma wa o ai atu e pe ni ma moe le isolatu ta itai. Yo na popoa ia la ia yo le li atonu e o mea masani e le li. Ua tau te popole I mea tau te ai ai. I vainu tau te whainu ai. Ua mea nā popole e tangata o nā mai taimi. Afa pe ye se popolenga o I ai la tātou 21st century contemporary America. It's the debt thing. Ese le tele o e talafu. Tu o le mele nā o le mele le tau e tamaito le FICO score. They were so worried about that. I want to get my FICO score up to 700 plus. If Jesus were here, he would say something along that line. He would say, don't worry about stuff like that. Wai le sili e le ola I lo le mea ai. Le sili e le tangata I lo le ofu. Make what's important. Give that a rest. That's what he would say. Ia na whai ala e o lana teaching o ai atua o ngase le la. Ala no nofo mai ana I tangata. Whamera lana tala I ona so. Tangata ia fia ai, whaise mea ai. Whaise tau tenga o lewa le aso. Tangata pay attention to the basics.
Ele mawhai ona lau ngapea, se whai au, ala fi a ai tangata. Whanana la mona e leli, ona whai atu la i ona so. Ai po ani mea ia o tō. Vane a leto lo ia te o tō. So if you pay attention and know something about the story, this is a much different story than the one that Matthew tells. Matthew tells about this little kid with 5 loaves and 2 fish. The Markian story, Mark focuses on the action. On the action. So there's no kid with 5 loaves, but nonetheless, food was provided. Meager as it was, but it was provided. E pe o le winga o le tala le li, o le nā ia te utou mea. O le nā ia te utou a reto, o le nā ia te utou mea tau te tango lima ia e whawhanga i tangata ia. No mai e whimana o mia le upu le tua. Ia le ua tu neva le fiafi, ua sapa le la, ua fia a aifoi. So e ui lava lai na whamailele I tātou ese I se mea na I tātou le mea tūfua tātou te maro loa Ia ele ai e whapea lava lona uinga e latu ro lava lo I ese ngā ruenga e whai loa. Ino morola e na whawhanga o fue ato se furulua ato na tutoe. Na whai atu rola I o lele ia hola ia whaau le mele na whai atu e so se tātou mea tūfua maro loa se whatea mo mua tangata muli ia. Ina no whala I o le li iuta ai o tama I tairu vai e. Turi lale malolonga le I le mea tufua. Whamai la Mark na umaloa le I o na aloleo le li I le. I le mea tufua te talo ai. So this is something that you need to know about this idea of Shabbat. Right? It's not a destination, but it's a process, right? It's not a place where you go, but it's a continual rejuvenation of rest in the busyness of life. So what I mean by that, even after Jesus commanded his disciples that we are going to go and Shabbat elsewhere, away from the crowd, in the process of doing that, he ended up feeding 5,000 people that day. Right? So there's this notion that when you go on vacation, it's a place where you go and you rest. But it's very clear in our reading that you can rest in the busyness of life. Even though he advocates for small circles, sometimes you might want to go to an even smaller circle. Sometimes the small circle is not good enough for you. Jesus, after he told the disciples to go on ahead while I deal with the stragglers in the crowd, after that he went to his own private circle and Shabbat with his Father. So el malolonga e whai le pumomoho, menono lua el malolonga e whai I le mea tūfua. That was the second point I wanted to make. E whai le mea tūfua. So le mea tūfua le me leini vai o iai, e leini tangata o iai, o le mea tūfua, pese toafa. Jordan Peterson talks about how when you're thinking one thought, and that's the only thought you pay attention to, that becomes a desert. Right? And it's similar to what Jesus was saying. You gotta go to those boring places in your life where nothing grows, where everything is stagnant. It's the same, there's no water, there's no sign of life. That is where Shabbat is done well and done best. Malolonga e whai I le mea tūfua. Me le intangata, me le telefoni, me le ping ai koe e tangata.
You have to physically get away from a place that you're at so you can have rest for your souls. I have friends who go on vacation and then for whatever reason, poor planning or, they end up staying home. They have a staycation. But that defeats the whole purpose. I mean, it doesn't have to be monetized. It can be like a walk in the mountain, right? Just be walking in the alley. It's just, you need to get away physically. Ia male manatu muli muli, maloloma ole mafo fau ile tua. Maloloma, Shabbat is it's not just the physical being present to your physicality, but it's being present to your spirituality. It's giving rest to your physicality, that which is human, that which makes you limited, that which is other than God. That's what Shabbat means. It's giving your person rest. And the only way to do that is to fellowship with God. Read the Bible. We're very fortunate we have a book. We have a canon that's 5,000 years old that continues to share with us the values that have sustained our people of faith over the years. Read the Bible, pray. And when Jesus left, he gifted us with the Holy Spirit. And the closest manifestation of the Holy Spirit is your breath, right? What Toy went through this morning with the exercise. That's why people are flocking to these yoga classes, because the basic fundamental exercise of yoga is their breath. We've always had the technology, people of faith. We just need to put that into newer wineskins. Manava. Falamolango ile tua. Famaile li o le sau ile nei vai elia to fienu pea. Au le inu ile vai o te avatu ia te ia. Ele to fienu o le fama. Jesus said to the woman on the well of Shigar, you come to this well. You'll come tomorrow, the day after. You'll continue to come to this well. But when you drink from the well, from the water I give you, you will no longer be thirsty. So he was talking about the bifurcation of the physical world and the spiritual world, the day-to-day lives, and the Shabbat that Jesus longs and asks his disciples to experience. And I think if there's anything that you take away from our time together, take that away. That this thing that the church, I would say people of faith, have a monopoly on is this axis between the physical and the spiritual. The finite and the infinite, the secular and the sacred. And when you go to that boundary, when you go to where those things meet, you will live a life that Christ lived. And that's the invitation for all of us who want to be Christians, be followers of Christ. We've got to do good going to that boundary. And the last story I wanted to share, I had a conversation with a really good friend of mine. He lives in Sedona. And I said, this is what's wrong with you right-wing Christians. And he was a little offended. He said, Pastor, this is my friend of 20 plus years. We can say stuff like that. He said, that's very offensive. Right-wing Christian. You're balangi, very sensitive for that. And I said, so what about that is offensive? And he said, well, I'm a Christian. And I said, yeah, so am I.
But when I hear about what those Christians, right, RW Christians are doing and saying, and I'm saying, I don't think they're Christians. So I took the opportunity of sharing with them the basic definition of what a Christian is. And these are not my words. These is right out of the Bible. Jesus said, if you want to follow me, if you want to be Christian, if you want to be like Christ, you have to carry your cross. You have to deny yourselves. You have to be thoughtful of others. And more important, others that are not like you, the poor, right? You remember the stories. And so as I was sharing that attribute of who we are as Christians, and then I said, then you've got to test that with your buddies. They can't continue to claim Christ as the center of their life when they're missing the very basic elements. Where do you see them carrying their cross and denying themselves? Where? That kind of work is very difficult to be done here in the United States of America, because we occupy 1% of the world's wealth. Especially here with us here in California. If California were an economy, we would be the 5th largest economy in the globe. So we've got a lot of work to do as Christians. And if you profess yourself to be a follower of Christ, then you need to true that up. You need to ask yourself, where are you carrying your cross? Where are you denying yourself? Where are you not committed to your comfort, but thinking about others? In the process of doing that, then you will become better witnesses to the gospel of Jesus Christ. Tala muli lava la o te usu mai I le sauninga le taiao. O lai ai ia to ina whaala le lefu o Robert I whai te toka. Robert la na tato wanga le lei I ai sa nofu I lungo le wala I lungo tato whaisa. Na whamele o lantala pastor, o whete te teo I ai. Why come you're all dressed up? No fatula ia. Robert, I have this addiction. Now, no whaongaina le upu addiction purposefully. Leanga fo I olana, let's say, olana mele na whai. Ela addiction le whai o te usu ai laso sa sa uma. O te alu sa ini le tua ma whawhanga lafu ma mohe le tua I upu. A wau nofo mo maho whau. Te le lopo le ale me le tangata le masani a o na whatawa na Christos ma e hai teimi uma. A whapela iese o onga e whai alo pati o le nā. E se whai iese o sa pati ali, Robert. Give yourself a rest. You know. A whapela o masani lava o le mitipefu. O le whatawa o Christo ma e lele ia le mai aso ato. Ape a whaisi na sapati. Ape amu se lotu I se aso. Alo winga o tala, tafo I whae tete tato I mea nei leanga, o tato wio mai le lotu e pewa tete tato le wha longo I le upo le lini. Tafo I whaisi na sapati I se aso. Malanga. Alu e tapua I isi tapua inga, ese mai nei lore tapua inga, masani ai oe. Ato me mawhai I nā na whaali mai ai le tua I ate oe. Fifu e whaalongo I lau ngā ena ia. Su e se isi, nā wa iai le internet, e mawhai na e lotu whaafitu I le sosa. I sauninga ese o le malo le tua, o whai e tangata whatu tua ma tangata kirisia. Atonu e maua ai se whatu funganga. E sili atu nei lo mea lo maua I nei. Yo la whangata mai I upu. E tā ua tele le sapati.
tāua le malolo, e tāua lo tātou ese nao I tātou ise mea tūfua, tātou te mafuta ai mo le tātou utu. Atu whaaftai le tātou e kalesia le whionga te whono ma le laulau. Mese koe le o whainga ruenga I sunga ia o ao mo lātou whaletua, ono le mamanu ina o le nei nofoanga. E sa pati mai I tangata o le li. Whapenafo I lātou lo mafuta mai e tātou tapu inga I o wala ese ese. Whawhitai fui I a marka ma la lātou waenga. Ta pena ina le nā malai o sa pati mai ai le lalolangi a wao. Ia imanuia tele ia te metua tātou mafutanga. Whai un tātou sa ninga le pese te te ina I tātou e le special choir. Se lau vale sufutasi. Ia whalongolongo atu. Io farò
e masani ona isa le tafsir fa isani mato to no la ma sunga ya mai ko manatu la fata no le tafsir fa isani le ya solea le lo fa le li o te le su fo le ola na fa la te li te te fo no ma le fa ngalo fa manatu le tafsir fa isani le ya solea le la le isa tanto waso le kalesia na fa e te pena Ulisinimenta wana tato iloa tato waia o tangata Kirisiano Samoa so ye yala le tipi lea le o Faiai na ese wangana o tato pepero o la tipi na o tato o tangata Samoa o tangata Pasifika o tangata Whapelo le Whauwhawina o tato motu mai la i tunu ne o le atu lulunga ele tele ni no fuanga o fai la tato no fai ba ai tele na mata muli tato o matu tu o fai tato ie ya pero pa ya tu langa mai tu langa fia fa ali le tau lima fai mo la to lava tu langa le la iti so ele manato tau pero fa wow tafsi fai o malaya na amata ine mai le manatu e tupu mai tupu langa la lova o lo tato o tu ia manatu lo pongi ina so raso la leo la Faiai le susaya fa manatu e tafsi fai tato mafo fau ai wa ile aso te ma wa ile aso tina le aso te maiti la tafsi fai o aso la ina tau ine ia morio ele tua lo tato so fum leo lo ina susaya to faina mo le tato culture. Ya la tato fai le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship and we can feel your presence not only in this place but within our hearts individually. So as we go out into the world, we ask that you give us the boldness, give us the courage, equip us with the words, but more important, the Spirit, so we can become good Christians in the world this week. O mato wo ile si uyo le ne tapo inga. Fata waala o ona. O mato lafu se watu ile ngā luenga fefe pea loo nganga pa ia. E moli o ole winga moni o fionga i o mato tangata ngā lue te tutasi. O maiala i o le toa. Maia malosi atu te watu i le lorangi ma whaapea ina o na whai. E tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaoa. Le lofa muti vale o le atua le tamaa. Ina mawhutanga le motusia malo o nganga pa ia. Ia mātou le malau whanau le lorangi awa. Nei se i o i le whakavau lawa.